Ubah kru el pariat nong ai boy ke Joint Action Committee bo ke cingkili ya baro andre pungut ki MLA badan. Henry hadu menta omdan batre ban kren ya ke cingki udor ki marbam. Haki senyam mencuwa ki don ki bakren Henry balai omdan basngap ya kania. Imat baro andre pungut ki don keti bar ke sarkar baki syu sngap la ke sngap ai kan telun kapor. Ubah kru laong ki batre master role ha ke jela Meghalaya laong baka sarkar pedeng kala penteri kam ya ke ain le bakut kabala penlong ain haus nyam arjar apusan. Henry ha ke jela Meghalaya hadu menta empat penteri kam ya ka. Katkum kali bakut arja apusan kumba kalong menta ha ki we ki jela ki ba kila penteri kam kadba ha kani ke jela Meghalaya kebesosi kalong ba empat penteri kam hadu menta ada kani kali bakut kam tri kam ke ke banja kalong kan keta palat namar ki batri belasngi bat ke sarkar kila sya penchong than katkum kali bakut karta shong thaj ki ba belasngi karta shong thaj kalong rupusnam Henry ki bapej katanat sarkar kila penchong thaj ya baro ki master role ki beladap san pu prasnam halor kene kisah hak dom namar kali bakut ka penchong thaj rupusnam Henry ki tanat sarkar ha Meghalaya ki penchong thaj san pu prasnam nakalyang jong ka sarkar Meghalaya hadu menta kasngi kampat ai ke jingshai ke batikena ba kanus nam ki nong tribala ki shong thaj haus nam arjar khandai ulat ke jela ulapen mi ya ke jing penbana om dei ban palat ya kan rupusnam ke jing shong thaj Henry haus nam arjar apusan nai weng ka tanat personal kala pendono ba kalong menta bun hi ki master role ki bala adap san pu prasnam kila sha pen shong thaj jubor halor kani ke JAC kalapan banyak kendu yo menteri rangba ke jela nadu ubanai weng jang usnam arajar apusan Henry hadu menta pat ai kentien ne kwa hiru banyak kendu kani kebu cingma yaki nong tre master role na kaliang jong ka Joint Action Committee ka ong balada kin reu pungut ki MLA Kim Kren halor kani ka lebakun na kaliang jong ki Kim ban si ban Kren hadien balakut kani ka dorbar mang tingka mentausnam ini kalian jong inang tribal la kunjung ki badan bag government bat ki wairu kalau ba menta ajinga dai bat kani ka banta ba government of India kala pas ya kani ka labor code arjar pusat ka labor code kumba kalau menta ngitip ba ki wai pat ki jella kila menteri kam sa do ka poetri nomba arjar pusat tahang ni jella Meghalaya isu si ban tip hado menta kan nagaliang ka labor department nagaliang juga personal ro jong government Meghalaya kampat menteri kam ni isu kanu jing tho ta halor kan ni nagaliang ka Joint Action Committee ka pat ka dini nilab ba kani ka labor code la kam menteri kam hado menta ke ga jing jia kalau ba bakta palan namar ba kinong tray masteror kamtam giba tray belasngi bat kesorka ila sya penchong thaj hagasnam sampra kata kadai ka ba masen mi kale bakot katkum ngitip pada inrepusnam te mbeki ki head of department jong ki tray kam na kesorka kila penchong thaj ya barra master sam te halor kane nigalenga jongi ngisa dum baga labor code ka penchong thai reposna baga jela Meghalaya menta ki head of department ki officers ki babon ki engineer ki shong thai na ya ki nong trace ta dangi pan ye kan ne halor kan ne ni labba kumbalong menta hadum tagasni ngalem jong ka government Meghalaya kampat ai ka jingsai ka batikana kanus na ba ki nong trai belas ngi kin shong thai ta dan gawai ka order ba ho arjar khandai ka sarkar ka lembaga ajing ai manjur jong lat ka jella kila ong ba ndai ban palat kan reference na handrai halor kan ni hakuni banai na lamba ja sat nagaleng ka personal ya kata ka order jong lat ka bara long ai ni kandid bantep lamba ki yo lamba ki officers ba ka personal department kala denotified ka pendam Tangangi kandet benda ba kumno ba personal department kan pendo ya kan ni ka an ka ba ai do governor ba ki nong tray master ga de banchong thai instructions te halor kan ni mentabaro ngila ya lang apsa na mal bon gi nong tray master ki baradan sanru prasnem ki sak banchong thai jubor te ki ba bon hi ki ba ki ka kamai pisa nang ba ka dik tray
Sa kawairo kibaboni kibatray mastro ki senior kibadan khamtam hapo ki establishment kibatray hapo Shillong ni head office kinang bantray hapo ki establishment ki bad maki sa dan ki mastrol ki balong experience ki bad ro ya account section Rekem balong manta sa tinsong tajib ki kalaba ki boni ki officers kila ye keren ye lap khana ki om kila feel kar kontreka nama kila sa tinsong song tajib halor kan ni nang ni kai ni ka jing keren bat chief minister ngila pan appointment na do benai November nus na malada kumba ongi chairperson yang ko nujan rebe kendo rei hadop menta chief minister umpat ai contain but imat umta hirbani kendo tekane kabo hakajing ma ya kinong tray mastrol ha department botero ke nama sa ko indo kawai kata kabaar pat hakajing kiudor jeng marbam mardi niya iba government of India hopenai Haswa November kala od ia kata kala dor jong GST haki marbam mati panir niya iswa gi Diwali kala hir dor reha jalla jong ni hado mentagas ni kapeleng ki udor ginong tribal la gi babon ni jalla ni em kapeleng ha rishad rei mentagal ki ulai tengka katar ni kapeleng le ding saung pa dia keren tingi Irang kami nanti baga government of Meghalaya naga department jo ga supply kidaiban penmi ia ga jingtho bagi marba mardi kidor jongki daiban ai habaro ki dukan ne pen bana pat ba bakhna bagi kinong sang tip rai kumbanong manta ka nero ka government ngimtip kai ga daw ka badan silandan hado manta kam penmi kin gador naga taga daw ki mar jongki marba mardi kadang ke kadang mi gisngi ha kini ki district of Herber kamalo nang ta hado udai ru waina marba mo ba kabayarat ning ginang tribalas ni ra dan spanga skilo tekajing seupat kamalong manta nado pana Oktober ajar apusan hado manta ka sarkar jilla ka khampat penmi ya ka dor jong ka baibalas ni haba ka jilla nagataga daw kinan penmi kinong ay banaro ki bat baya katagador ka balay ay ka sorkan lo na April jan tekane ka kta si saya baro mentangi yo ka tinujon na baro ki ba ki ongin siu dag ay ngin survive kumno ngin im kumno man kamarbam ki te kane kam dai ji atang silong ngin reha baro ki hat kwata jong district te ka labor code ka dai ban trekam mardor na hamni kembali lengkoi jilla kamarba mardi ka sorka jilla ka dai ban pen aino ka order ngajing tho pen bana ba ikidor jong marba kumbagale hakisnam chwa lamba ka strike man te ka wai ka jingkali ngi mentah ni ka ban boro ngimban si ban keren ye kini rep humut kian kin rep humut kian matengi don nrai ken sau lengo do mentam dan batre ban keren ya kena ka jingkiu dor jong kinong hakisnam man shwa ki don ki bakar ndrai balain don bebas ngam ni kan imat ba baron ndrai phawat ki don ktir kan pas ka sorka ban shus ngap daga ngap ai bakanyat katalun ka por kanyat kun tengi nagaleng ka jongi na ka joint action committee ba paya ki masterol bat kinotrai balas ni baron ka jalla ni botan kan ni kajing tekarpat kum ginong trai bare Yikin rep kumut kia male, ngite pakan longga assembly session manwat. Ladam keren ma pigin rep kumut, ya kajing Theodore ke marba mardi. Ya kali bakor kam traikam hamne kadai ka kapaka bor ban kubbori kinong traibala. Lad him keren ma pi, ngin kali yang kajongi ngimbans. Haban keren ma. Hadin ma dakot kanika assembly session. Ngin haban mi pangingas surok. Pengisim hagi por mensual imat ka dustur jang ka sorkar. Ladan pimi asurab sorkar kam mereka. Imat kani ka dustur ni haban bon. Teka dai ka ikin rep kumon iko aban ya kare ngene. Tasagawai ka banta. Ngimban si ban keren dol mentan mau chief minister hado mentam pat aji keren umbat ya kendo yangi. Kalau ba kitip ba kinong tray masterol kidan forest department kidan soil agriculture sericulture weaving kini ke veterinary ki mentag ba bon ki ba bat ki establishment me ki ba dan sai ki run fi ki dai tang ki mentri master
Nraya kinegi department kumanong menta kiyo tang ka Bible las ni sin sibnai kisio hadin banyila song thad kim yo ya kapatja ndan jing sio ka baar pan lada kidan ka jingpang kat ba pigirang yetre kim dan kata ka jing yarap ni department tahalor kani ngimban si ban bo ka jing karpan kum ka first department ka dan ka first royalty ki seo ki bon contractor ki factory ki kharkhana ba bon ka dan ka royalty ki seo Andrai ki nong tribal na ki master lang to pat undan ka jing yarap na ta ka daw ibu ka jing karpan badai bandan ka welfare board ka forest department ka soil ka agriculture ka veterinary na kiwai ki sericulture within narkadan ka ni ka welfare board kan yarap ya barok kinong tray kibadan hapo ka department namar kinong tray sorkar